igitondo kiza nshuti bakunzi ba Home News TV, turabasuje ho muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye byose by'u Rwanda, by'u Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania n'ahandi muri Afurika. Tubahaye ikaze rero n'ubundi mwe mwese mudahwema kubana natwe, ariko tubabwire ko tugiye kubabwira imirwano ikomeje kumvikana kuri iki cyumweru. Ni imirwano yazindukiye mu bice bitandukanye rero n'ubundi by'amateritwari hasanzwe aberamo imirwano muri Congo, aho mu bice bitandukanye nko mu burasirazuba cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru urugamba rwongeye kumvikana, muri Masisi ndetse ukajya muri Kivu y'Amajyepfo urugamba rwongeye kumvikana mu bice bitandukanye. Ingabo z'igihugu cy'u Burundi zongeye kumanura ibitwaro byinshi, zongeye kumanura abasirikare benshi ndetse bafatanyije imitwe irimo abasirikare benshi cyane b'Abarundi, ndetse yewe imbonerakure zongeye kugaruka ku rugamba. Abasirikare bo mu bice bigiye bitandukanye rero n'ubundi bya Kongo bose nabo bamanutse, turaza kubigarukaho. Intambara ikomeje kuvugisha amangambure n'ubundi hirya no hino ku isi, nayo muri Cambodia na Thailand ikomeje gufata indi ntera, turibuze kugenda nabyo tubigarukaho. Turaza kubabwira rero n'ubundi byinshi bikomeje kugenda bivugwa hano mu Rwanda, n'ibiki bikomeje kugenda bigarukwaho, byose turaza kuba tugenda tubibabwira. Ibiri kuvugwa mu Burundi, Perezida Ndayishimiye nawe yongeye gutungurana, nabyo turabigarukaho. Ubwoba ni bwinshi ku ruhande rwa perezida wa Kongo nyuma yuko n'ubundi ashatse gukubitwa kudeta. Ubu ngubu yategetse ko rero abofisiye bose, abasirikare bose bakomeye n'abapolisi, ntawe ugomba gutsimbura hari cyangwa se nta muntu n'umwe ukomeye mu ngabo yaba polisi ndetse n'igisirikare ugomba kuva hari kugeza igihe cyose azongera gutangira irindi tangazo. Yewe haba mu gihugu imbere ndetse no hanze yacyo ntawemerewe kumuvinga hava hakorera ajya handi. Turaza byose rero kugenda tubigarukaho. Mukande subscribe, like, share ndetse na comment. Abagiye gusenga mugire navuga ngo umunsi mwiza, amasengesho meza. N'abandi mwasenze mu yindi minsi itandukanye, namwe twizere ko byari bimeze neza. Reka tuze tugaruka rero tutangira turambura hamwe. Reka dutangirane rero amakuru yacu. Kuva ku munsi w'ejo imirwano yiriwe ivuza ubuhuha, imirwano yiriwe ibera mu bice bigiye bitandukanye. Ibice bimwe n'ubundi bya 23 navuga ngo yari yirukanywemo, yongeye kugaruka n'ubundi kubigabamo ibitero. Ku munsi wo ku wa gatanu yari yiriwe n'ubundi rwana mu bice bitandukanye by'aho bita Katobotobo, muri imidugudu n'ubundi yaho bita Buwabo, ndetse ni muri groupement yaho bita Showa. Ahangaha ni muri Banyungu cyangwa se n'ibindi bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi. Iminsi navuga ngo ikomeza kwicoma, ni ku rugamba rufata teritwari zitandukanye rukanagaruka aho rwari rwaravuye, bita muri Ngururu, habereye urugamba rukomeye cyane, ndetse bimwe mu bintu by'abaturage, amanyubako, ibikorwa remezo n'ibindi byarangiritse. Abaturage benshi barahunze muri ibyo bice. Bivugwa ko rero n'ubundi ku wa kane Wazalendo yari yirukanye n'ubundi uyu mutwe wa M23 muri ibyo bice, ariko n'ubundi M23 ku wa gatandatu irongera iragaruka muri za Katobotobo, muri za Showa ndetse no mu bindi bice bitandukanye, yongera n'ubundi kwigarurira tuno duce mu rugamba rutari rworoshye habe na gatoya. Ku itariki ya 26 n'urugamba rero rwasize n'ubundi abaturage batari bake bakuwe mu byabo, abandi bagenda rwose batarwiyambitse, bava muri ibyo bice berekeza mu bindi bice bitekanye. Gusa kugeza aya magingo urugamba n'ubundi ruracyavuga, kuko abo ku ruhande rw'Abazalendo bongeye n'ubundi kubyuka bagaba ibindi bitero mu bindi bice, aho bakomeje kugenda bagaragara mu bice bitandukanye n'umujinya mwinshi nyuma yuko birukanywe muri Katobotobo. Uru rugamba rero ruzindutse n'ubundi muri aya masaha kuri iki cyumweru, ruragenda rugaragaramo intwaro zikomeye cyane ndetse n'ibindi bikoresho bidasanzwe, aho abaturage batari bakeya cyane bakomeje kugenda nabo cyangwa se birukankanwa bitewe n'amasasu menshi cyane arimo arumvikana muri ibi bice. Ibintu ntago byigeze byoroha. Ku cyumweru nta n'agahenge, nta n'akaruhuko, rwose imirwano ibibyutse n'ubundi yumvikana mu bice bigiye bitandukanye. Gusa ku rundi ruhande ikikango ni cyose, perezida
Felix Antoine Tshisekedi nyuma yo gushwa kudeta ikomeye cyane n'abajenerali barimo Christian Chiwewe Songwesa na Frank Ntumba, ubu ngubu yashyizeho itegeko rikomeye cyane. Perezida Tshisekedi rero arikanga umuhisi n'umugenzi uwo ari we wese unyuzeho kubera gutinya kudeta, nta n'umwe akiri kwizera nyuma yo kwizera ba Christian Chiwewe akabaha amapeti n'ayandi y'ubusa bakamugambanira. Ubu ngubu rero yashyize mu kato abajenerali, abakoloneli n'abandi bose bakomeye yaba mu gipolisi no mu gisirikare, ku buryo yavuze ko nta n'umwe wemerewe kuva ahantu ari ajya ahandi mu gihe cyose hatarasohoka irindi ritangazo ribemerera kugenda. Ibi biri mu rwego rwo kwirinda rero kuba hari aho bahurira n'ubundi bakongera gutegura undi mugambi wari waburijwemo kumuhirika ku butegetsi. Ibi bije rero n'ubundi nyuma yaho umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi asetse ko n'ubundi hari abasirikare bashaka n'ubundi kumuhirika ku butegetsi. Yahise n'ubundi rero atangira gufunga bamwe muri bo, ariko kuri ubu n'ubundi yakomeje kugenda agira ikikango, aho yafunze ingendo zose z'abofisiye bose bo mu ngabo ndetse n'igipolisi cy'iki gihugu. Ni ibikubiye n'ubundi mu itangazo ryashyizwe hanze rero n'igisirikare cya RDC, aho riteweho umukono n'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu Lieutenant General Banza Jules Muirambwe. Iri tangazo n'ubundi ritangira rimenyesha abayobozi bose bakuru bo muri FARDC guhita bahagarika gukora ingendo zose bakimara n'ubundi kubona ubutumwa haba mu gihugu imbere cyangwa hanze yacyo. Rikomeza rero n'ubundi rivuga ko ibi bireba cyane abapolisi n'abasirikare bakuru, kandi ko n'abari Kinshasa batemerewe n'ubundi kuyivamo cyangwa se gusohoka muri uyu murwa mukuru, ahubwo ko buri wese akwiye kuguma aho ari gukorera n'ubundi hakiri n'ubundi muri aka kato cyangwa se bameze nk'abashyizwe mu kato, kugeza igihe rero hazakorerwa irindi tangazo risobanura neza cyangwa se ryongera kubaha uburenganzira. Ibi rero bitewe n'ubwoba bwinshi cyane, bitewe n'amakudeta agenda avumburwa, uyu mugabo Tshisekedi agenda asimbuka. Ibi bije bikurikira rero ifungwa n'ubundi ry'abayobozi n'ubundi bakomeye barimo wahoze ari umugaba mukuru w'iki gihugu Christian Chiwewe Songwesa, wafunzwe n'abandi bagenzi be rero bazira n'ubundi gushaka guhirika no guhitana uyu mukuru w'igihugu. Ifungwa ryabo rero n'ubundi hari amakuru avuga ko bazize gushaka n'ubundi gukubita kudeta y'amateka Tshisekedi, ndetse kandi ko hari umugambi wo kumwivugana. Ku rundi ruhande rero hari amakuru n'ubundi avuga ko izi ngendo n'ubundi zahagaritswe kubera ko Kinshasa n'ubundi bari guhwihwisa ko abaofisiye n'ubundi benshi bifuza kwihuza n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo cya C23 ubundi ngo bagahangana na Tshisekedi. Ubwo urumva rero uyu mugabo hari mu mazi abira, ndetse ntabwo yorohewe na gatoya habe kuko Tshisekedi ubona ko afite abanzi benshi nk'uko yagiye abivuga. Avuga ko abanzi benshi rero afite n'ubundi ari ab'imbere mu gihugu cye kurusha n'abandi, cyangwa se abanzi benshi. Uyu mugabo atangaza ko bashobora n'ubundi kuba ari abo bari gukorana kurusha guhangana n'ubundi naye mu 23. Ibi yagiye abigarukaho inshuro nyinshi, agaragaza ko rero mu bundi abona ko abanzi ba mbere ari abari muri we cyangwa se ari abari muri n'ubundi guverinoma ye. Ariyo mpamvu akenshi na kenshi nawe adasinzira, nta n'umuntu kugeza ubu ngubu noneho akiri kwizera uwo ari we wese uciyeho aramukekamo umwanzi, haramubonamo umwanzi. Rero niyo mpamvu yatangiye kugenda runono n'ubundi abakomeye abafunga, ndetse abandi habashyira mu kato. Ubwo rero kwibeshya bakakubona umuvinze, urabazwa ibyo urimo urajyamo cyangwa se uraba ubazwa ibyo urimo kujyamo, ndetse mu gihe cyose abandi babufungiwe ingendo. Tugaruke gatoya n'ubundi rero turacyari muri iki gihugu, turebere hamwe n'ubundi ibindi bikomeje kugenda bivugwa. Umutwe wa 23 uratangaza iki? Nawo ufite muri iyi minsi amakuru menshi cyane, ufite byinshi urimo uragenda utangaza, aho abatuye mu bice bigiye bitandukanye bya Masisi rero babona ko uyu mutwe ngo wongeye kwigarura uduce tw'ingenzi. Navuga ngo watwigaruye kuri uyu wa gatandatu, ni mu mirwano ikomeye cyane, aho n'ubundi yasize abazarendo bongeye gukubitwa inshuro. 23 yafashe uduce tugiye dutandukanye, ikubisa abarwanyi bo muri APCLC b'umugabo bita Janvier Karayiri. Uyu mugabo rero nibo uyoboye n'ubundi uyu mutwe
umutwe wa PSLC ari kubarizwa mu ihuriro rya Wazalendo mu gace kitwa Bukombo. Hangaha rero M23 yavuga uti umuti ikubita ihisomo izi ngabo zo muri uyu mutwe wa PSLC ndetse no muri groupement y'abitsanya amaboko ya mbere yarongeye nayo irahigarurira. Bikomeje kugaragara ko rero uyu mutwe wa M23 ugikomeje kugaragaza imbaraga n'imbaduko zidasanzwe ku rugamba. Gusa nawo muri iki cyumweru gishize nawo wari wagiye ukubitwa n'imitwe igiye itandukanye. 23 kandi ngo reka turebere hamwe aho ihagaze n'ubundi ku bijyanye n'ibiganiro biri kwihuza na leta. Bigaragara ko uyu mutwe udakomeza kugenda wumva neza n'ubundi ibiganiro. Byatangajwe rero n'umunyamabanga n'umuntu uhoraho w'uyu mutwe Benjamin Mbonimpa wamaganye noneho ibiganiro bindi bizabera, navuga ngo idwa muri Qatar mu gihe cyose n'ubundi ibyabanje ngo bitarashyirwa mu bikorwa. Abayobozi rero benshi cyane b'uyu mutwe wa 23 ntago barimo barakozwa n'ubundi ibyo kuba basubira idwa muri Qatar mu gihe cyose rero n'ubundi hakigaragara ko uyu mutwe ibyo wasabye bitigeze bishyirwa mu bikorwa. Ibyo wari wasabye rero harimo gufungurwa kw'abayoboke babo bagera kuri 700 ariko na n'ubu ngubu nta n'umwe urafungurwa. Biramaganwa rero n'ubundi n'aba bayobozi n'ubundi harimo uwari urangaje imbere abandi bari bagiye gusinyira hari ari we Mbonimpa Benjamin cyase Benjamin Mbonimpa. Uyu mugabo rero haravuga ko igihe cyose igoma batarakira abayoboke babo bafungiwe Kinshasa ko batazongera gusubira mu biganiro kuko ntacyo byaba bimaze mu gihe ibyo baba bumvikanye n'ubundi bidashyirwa mu bikorwa. Ati tuzategereza rero n'ubundi mpaka igihe bazemerera n'ubundi gukora ibyo tubasaba. 23 rero n'ubundi natwirwaneho baranashinja umutwe wa FDLR guterwa inkunga na leta y'Kinshasa bagategura umugambi wo kumaraho abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse banafatanyije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zirimo zirabato. Twirwaneho rero wo kuturuka ku itariki ya 26 yagiye no ku ya 25 isora amatangazo menshi hayamagana ibikorwa byo gutoza FDLR ndetse no kuyiha ibikoresho bavuga ko ifite umugambi wo kumaraho abo mu bwoko bw'abatutsi ndetse bavuga ko ibi ngibi ari ibintu bidakwiriye habe na gatoya kuba byanakorwa n'ingabo z'igihugu. Uyu mutwe n'ubundi wavuze ko FDLR zatangiye n'ubundi kwinjira muri biriya bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse zagiye zitozwa cyase zanatorejwe n'ubundi hariya ndetse zihabwa n'intwaro n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziturutse muri za Bujumbura kugira ngo zize kwica abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. N'itangazo rero n'ubundi rimaze gusohorwaho rikomeza rigira riti rero amakuru n'ubundi yizewe harerekana ko abo barwanyi ba FDLR ndetse bafite gahunda yo kuba bakivugana n'ubundi abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge nk'uko babikoreye mu Rwanda bivugana cyase bakora jenoside abo mu bwoko bw'abatutsi mu mwaka w'1994. Kuri ubu ngubu rero FDLR ngo zimaze n'ubundi cyase zamaze koherezwa mu duce dutandukanye turimo Ruvunji, Rubarika ndetse na witsa Rurambo ndetse no muri komine ya Minembwe, aho n'ubundi zavanzwe n'abarwanyi n'ubundi b'imitwe ya Wazalendo zikomeje n'ubundi kugaba ibitero ku banyamurenge. Hari nako kandi ngo zibatwikira amazu ndetse zinabasahura imitungo n'amatungo yabo.